پشتی کم کجیا گل باجار حسکی چه بو گلک بریندار لنخوشخانه روج آوا بلاف بون و پیوستی درمانان گلکی دیار بو جبر که ماسی آوان و ساجی روشاهن برینداران دمترسیه دبو و جبر ویه که حکومت هرما کردستانی 3 طن درمان ریکرن روج آوا سیرو من و کیسه خوینین شوا اول ام چون خستخانه که مایی پیوستی بو کیسه خوینه گلکی هبو هناك او درزي التهابات هبوني وريدي اف بيتفيها شياندن كوادرين بارتي ديمقراطي كردستان سوريا استلام كرنج بر سينور بدرجه سيمارغا آنین به درجه کمیت آماده بودن ما دابش کردن سر خستخانه قامش دو 6 خستخانه قامش دو ایگو نخوش لیبون 2 خستخانه عموده هر 4 خستخانه حسیچا گلک جوان برینداران هاتن نخوشخانه قامشلو کامیرا روداو رو شاوان شوپاند و لنارین وان گهدار کر ما هاتن قامشلو قد ست الحملة نشكستي وسريت الشظياب شوك يدي ما يدرخن وهو ولا درخستن وانا الحمد لله قال لك باشم ازو زلام كي جمع مسترهبو قوني وتيخن سياري وعدك ازبرم بريد ما كشكا جديد عمري 16 سالبو تقريبا ولو مرة هشت ويا كشكي تفبرين اخو وما بخرخ السياري ابتع داقو المهات ابو يعني كشك تحمي زامد مر تفي كي ماسيا هجمارا بجيش كان لقامشلو لأو قاربون بأركي خو رابن برينداري مي انا الفيديو كي دو جوان حالي وانا زحمت ويك جوان نخوشي ما ميرخاز او خورتك دجي نافي عمر اصاباتي وانا دزق دبون نخوشي ما ميرخاز معه عملي كر فتح باطن مجير شكر اصاباينا دي قرشكي دب قرشكا راستي ودعف هجل الجموينا خردوق بون يعني اصابات قش خردوق بون اف درمانین گوهاتن بلاف بون لهمی نخوشخانه روج آوا و ساجی که ماسیا درمانان و شارتن خناف عیسا روداو